Pakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw! Inrar mo mat nagiti na idulin na gamit mo. Siya anak ka. An-anwam nagita aya. Labaak man, taitad ko kit di kadagiti agkasapulan, tatang. Ay nasaysaya at pay. Sayang no madadaan lang dita. Wen nga rod, tatang, sapay nagapu iji abroad ti daduma. Dalusam lang nga nasayaat. Iti kasta, presentable no itit mo. Wen, tatang, ipost kunto iti Facebook. Wala, panawan ka pa'y nga rod. Mapana kita yan ti kumparek na mapan kuman sarong karan. Sige, agan-anad ka, tatanga. Agawid kayo adagos. Amangan kunak no plano yumanen ti agsyat ijay. Lumabasa ba, nakong? Ay, mabit lang ang Nana Imelda. Ada ka di ibagam? Ado ti gamit ko asaan ang maus-usar ditoy. Amangan kunak no adda magustuhan niya. Ay, pasensya ka, nakaw. Nga mawang matibayad ko kang ka. Ay, nawaw. Libre laang dagitoy, Nana. Libre? Uy, Nana. Ipadawat ko laang tasayang mat no saan ang mausar. Maala, agpili kayon. Tano adda mabati. I-post kon iti Facebook. Sapay madlawa ka barbaro ti daduma. Saan pa'y ngamin ang nausar ti daduma dita? Agpili kayon iti duha, Nana. Duwalaang tapno adamot maala ti daduma. Ada ka di rice cooker dita, nakaw. Adda, Nana. Adda pa'y karton na. Alaan nyo matlaangan to'y clip fan, Nana. Na imbaglaang nga adda usarin nyo. Rabiin, Lenny, bakit? Maturog kakit din. Sana ta cellphone mo ti dumdumugam nita. Ada nga ron urayak lakay. Ay nawaw, anya man ang tiyor orayam. Ada ka chat mo? Urayak ti ipost ti kalugaran tayo. Ada ka nukit ipost na libre agamit ita arabi eh. Kasi kalugaran tayo. Ni Shasha nga ex-abroad Amangan kunak no ipadawat na dagiti imported agamit na. Day tati ibagbagak. Nasum kay ti libre. Ay, una. Diyak ilibak. Libre ko naman. Umunak nga roda na maturog. Kita ma, di mo unay tiyagpuyat. Tamo mat nga do pa ti maaramin ijitalon. No adda umay mangala iti item da, iti julatan tatang. Kitaan nyo ang naimbag tanasuratan amin dagita itinagan. Bagasaman na itangay padawat mo, anak ka. Saan tayo matlaangan ang mausar dagita, tatang? Adumot gayam na kita. Ay, ano mawawag ka, anak? Asino na ita? Nileni akalugaran tayo, tatang. Sungbatam nga rodain. Ang mga nula patag, ti bagana. Idi pa'y rabi akulkulitin nak, tatang. Kayat na ngamin asukatan ti inted ko abagkan ko na. Anya? Kayat na asukatak iti electric fan. Ta iso kanugayam ti kasapulan na. Anya? Aday ta, inedep nan. Iso adya akong na-replyan ti text na, kan chat na, agraman tawag na. Ay, makapadismaya ti mangted iti tao akas kan kwa na, tatang. Mapanak man iti ayan da Shasha lakay. Ay nawaw, apay tayo na siya. Mapan ko lang alaan ti free item ko ija balayda lakay. Anya free item man ang ta. Basta mausar Anya kalakit din. Agawaam nga rod tapno matulungan nak. Sumurot kan tulangan ijitalon no na alamon. Wen lakay, di ka madanagan. Sumuro takto ija talon.
Alaag lang ti para kanyak, tamangan kit dino ited na iti sabali. Dahito ti parakan ka, Marilene. Ay nawaw, inbagak mo't nga electric fan ti kayat ko, mare. Isukat ko kumaday taabag iti electric fan nga in-post mo, mare. Adda sa bali ang nakaala iti electric fan, Mari. Ay nawaw, nagteksak mo't kin kadagos, mare. Ti kunak kat isukat ko tinaalak abag iti electric fan, tay so ti kasapulan me. Pasensya kan, Mari, ngam saan ang mabalin ti kasta? Na, an-anwag kay nga raw, day tabag. Sikat ti pinilik apang tedan iti day taabag. Sa ita, kasta pa ilaang ti bagam. Pakan ano kumatidaan abag? Ex-abroad ka, ado ti kwartam, ngam day tabag ti ited mo kanyak. Old-fashioned mo't nga ron. Ay, no kasta mo laang gayam. Di kalata ko man nag-comment iti post ko, tapno na ited ko kadag iti deserving. Di laang. San ko nga lang day tabag? Kuka mon. Sayang lang ti oras ko nga imay. Apay dayjay. Ay, jakman amo kan Marilene, tatang. Iso lang arodan ti maikan, iso pa'y ti kasta. Sinabot inala ti bag nga ited mo kumakan kwara. Ta saan ka no nga iso ti kasapulan na, tatang. Old-fashioned ka no day jay abag. Uray saan mo't. Natibker to pa'y day jay. Ay nawaw. No kastamot lagayam. Saan ko man ang nag-comment iti post mo? Kano iso ti nag-comment at type na kano day jay abag. Idi nakita na ti electric fan. Sa bali mo't ti bagbagana. Ay, iso pa'y kit di day ta apagsaksakit ang ti ulok. Ay na, dahil ta tirigat na numaminsan. No asino pa'y ti maikan, isuda pa'y lang ti adu ti reklamo na. Pudno launay, tatang. Ay na, no amok lang akas ti mapasamak. Inted ko lang kuman iti sabali day taabang. Madinsamot ti mood mo, bakit? Agraman root, mairaman pa yan iti ungat mo. Makapasar mo't nga minday dya amari siya lakay. Apay mo, Kundi itad kanumat kadag iti agkasapulan. Ngam kayat na lang gam ti agpasikat iti Facebook. Ay nawang. anya? Inbagak laeng met, ano mabalin kat tay electric fan kumati itad na. Uray awanan ti bag, ta electric fan nga ro ti kasapulan ta. Okay, Saan ka no amabalin, ta na itad nan ti electric fan? di inalam lat ako man ti bag. Jakon inala ah. Sanak nga interesado iti dayjay abag. Di ka ket di agyaman, tadda itid na kin ka. An-anwag kumangay dayjay abag. Saan mat nga rod a branded? Old fashion pa eh. Hoy, makaparurod dayjay nga ex-abroad. Ay nawang, adamat gaya man rice cooker yun na Imelda. Ay wan, intad piman ni Shasha dayta. Agraman taklif pankaw. Ni Shasha nga ex-abroad? O wan, isulang matiagnagan iti Shasha dito'y lugar tayaw. Ni Shasha nga ex-abroad, mahilig amang iwaras iti old-fashion a gamit na? Anya? Pudnumat nana. Amoyo ka di. Inikan nakmat iti old-fashion abag idi napalabas alawas. Jack inawat. Taan wag kumangay ti old-fashion. Ay unay kanle na inawat mo latta kumaa. Ay nawaw. No awatag, isopay kat di apasali jabalay. Ay di ka pa'y katagyaman tada itidnakin ka. No kas jemet lang nga old-fashion, uray saanen amang ted nana. Tinola amanok para kada kayo Shasha. Agyaman naklaunay, Nana Imelda. Awan anyaman nanak kong. Kaya't ko laang mati bumaway. Tainik ka nakmat iti rice cooker. Sana kun amarigatan nga aglutaw. Naimbag kayo pa'y, Nana. Maapresyar yu unay dagiti simple abanbanag. Gaputa iso ti rumbag. Sa maysa, mausar ko dagiti inted mau. Adda nga minti dadduma ditang ado ti sauda, Nana. Ay wan, malagip kaw. Adan sama di yung nagkinawatan ka ni Lene. No kasta,
Nagistorya kada kayo dahi a babae, nana? Wan, mahilig ka kano amang tad kadagiti old-fashioned a gamit. Ay na, talaga ang makaparurod ti ugali dahi a babae. Saan lang ang anapat ganti kayat na? Kastamot tan tis istoryaan na. Saan nga amin na banag kat masapol nga istorya si Kaleni? Ay nawaw, naistoryak lang tinapasamak. Takayat ko amaksayan ti sakit ni nakam arikrik naag. Nasayaat nga raon ti kasta nga aramida. Naimbag ni siya tada maitid na agamit ka na iti kalugaran tayo. Makatulong pa'y. Si Kangay. Ngam old-fashioned mat. Awan lat ibagam no di old-fashioned. Alaman nga raon. Aramiden man, tikas itar aramiden na, no talagamot lang. Ada pa'y madgayam na batya sa pataw sa nakaw. Sapatos? Lagi ti iduldulin mo sapatos Ayun nga, paiso. Sige, irwaryo tatang, taipost ko. Anya nga tano'y displim laangan ni tarwar. Kasi ti aramiden na iti tattao iti sabali a lugar. I-display di tarwar ta mangala ti kayat na mangala. Ay, wanan niya. Nasa isaya at nga agpaiso ta na panunot yu tatang. Saan akong amabanog nga agpicture. Ay why, saan ka pa'y may stress? Ay, pod no launay tatang. Nalabas ti stress nga impay day di aleni kanyak. Diyak kayat amanayunan pa'y tatang. Para laang iti electric fan kunbag. Nagadon, asasawan na. Di magasak iti ayanda siya itay. Kat nakita ti adu a sapatos iti para aganda. Libre ka daw, iso anagalak iti may sapares. Ay nawaw, anya ko maitano libre na Imelda. No kayat mau, mapan kamot agpilay. Panagkunak kat same size kayo, mate. Na, saanan nana? Aging ka kadiita kat nasakit tinakamaw ka ni Shasha. Nasakit tinakamaw, tadi na intad ti kayat maw. Kabailan mi ti gumatang iti electric fan no kayat mi, nana. Madila ang tiriknak. Takundi itad kanumat kadagiti agkasapulan. Ngam pilpilyon na matgayam ti ik-ikan na. Talaga lang kit di akayat na ti agpasikat, nana. Limabas ni Lenny iti paraangan tayo itay. Kat kastaon na iti kusilap na kanyak. Di yulatan ikaskaso tatang. Agkusilap aging ga akay kayat na. Awan bibiyang ko kankwana. Uray istoryaan na ka kanang iti kalugaran tayaw. Ag-istorya aging ga akay kayat na. Bagi na mo ilaang ti babain na iti kastang aramiden na. Sa bagay matkit di Di yu sayangan ti oras yu iti kakasta ang klase ti tattao, tatang. No addamang mga gyo, dead maan yu laang, tatang. Iti kinaado ti mabalin ang masabat ko dito'y dalan. Sika pa ilaang matinasalaw ko. Ay nawaw. Awan maaramidam, tadalan tayo mat amin daytoy. Papansin ka launay mat. Na, ag-move on kan, mare. Makabulan ng tinapalabas sipod nagapat na. Ngam aging gaita, kat nasakit tinakam mo kanya. Saan ka masayangan na iti old-fashioned agamit ngayon itid mo? Ay nawaw. An-anuk nga iti old-fashioned? Lawlawag ang amare. Nag-comment ka at type mo day di abag. Iso asika tinang tadak. Para ken ka kumaday di abag. Ngam na dismaya ak iti ugali nga impakitam kanya. Talaga nga awaran kay tibayin si Kaleni. Dua bulan ang tinapalabas. 2 bulanan. Ay nawaw. Apay akas taman ng ti panagsasaom kanyak si Kariko. No addain tudakan ka, agyaman ka. Di ka agbalin ang napili, tanaka babain. Nang runa pa'y kat libre. No tibag nga itid ni Shasha tidakdakamatem. Old-fashioned day jay abag lakay. An-anwag nga iti old-fashioned abag. Anya nga old-fashioned ba't nga ibagbagam nita? Sika lang nga rudon ti Maikan, sika pa'y laang ti kasta ti panagsasauna. Husto laang ti naramid ni Shasha. Di na intod ti electric fan akayat mo, tadakas ti pakpakita mga ugalim. No agsasao ka kasla amum mat amin. Amom, Lenny.
Ti kakasta abambanag kat maapresyar kit di kuma. Ta saan nga amin kat kas ka ni Marisasya ama nagparabor. Ay, no siyak ni Sasya kat kasta ti ugal yan ti maikan. Ay, madismaya ak lakit niya amang taon. Ay, nawaw! No ada ita ti kaarubam, agyaman ka. No di mo kayat, makisarita ka anasayaat. Di ka agbalin anapiliwin no agin aarte. Nang runa pa'y no amumat alibre. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nagadumot kanta kayo kan natang abinagkat mo, tatang. Ay, kapilitan anak ko. Tamasapol nga iawid ko dito'y balay. Sayang ba't ibatik lang di jay? Wan angam kontrolin nyo kumatatang. Iti kasta nga idadyo kat saan anasaya at nga agbagbagkat kayo iti nadadagsan. Ah, italaang ba't manan anak ko? Ay, uwan kayam. Mapan mo alaan ti karni ti baboy nga inorder mo kini Antiminda. Ay na wow, natuloy gayam anak partida, tatang. Wan, iti paraangan dati nagdalanak itay. Ay nagado ti tao ije balay da. Awam mo nga mintitiks ni Antiminda kanyak, tatang. Ay kat nalipatan na laang siguro Tabi sida nga may ni Jay. Wano saan? Mga no awan load na. Sige, mapangkualaan inton madamdama, tatang. Ano sam anak ko? Ay, alaak kumaitay. Ngam awan matikastak amangigam. Kadumat akayaw kan natang tibinagat ka. Okay laang, tatang. Adto'y ti karnet baboy nga order mo, adil panak ka, in reserve ka. Agyaman aklaunay, Antiminda. In freezer ko itay, ngamsan at timangkan. I-freezer mong tulatan no sumangpet ka, tapno saan amadadaal. Wan antay, pasensya kayo no italaang nga imayak. Ti amo ngamin ka na ipuspunti pa nagpartiyaw. Simbardeng ngamin titudo na nakaw. Saan kamot anateksan taawan mo load kaw. Naimbaglaangan dito'y balay tinagdalanan ni tatang mau. Agyaman na manan antay. Anusan nyo nga urayan ti bayad ko Wan, okay lang. Awan ti parikot di tanak kaw. 1 week matkit di Agpakada ak nga rudan antay. Ay wan, agan andad ka mo nakaw. No addaam amom akayat na pa'y ti agurdar. Ibagam nga adda pa'y extra 5 kilos dito'y balay. Si kamat gayam day Mari Adelfa. Sa dino tinaggapwam. Iti ayanda Antiminda, Mari Lusay. Anya ngay deta nakasupot nga imot mo, Mare. Karnin sa mo ti baboy deta. Un Maray, fresh ti makitkitam akarni Maray. Kaparparti laang itangal daw. Ay nawaw, nagpartida gayam. Manungay ti per kilo, Mare. Kas iti sigod po, Maray. Nalakapay piman. Sayang data. Adda extra 5 kilos, Maray. No kaya mo,
Mapangka iti ayandaan ti minda. Imbaganakan ka, Mare? Wan Mare, no siyak ti sika, mapangka adagusan, tapno di ka maununaan. Ayun man, agsagana ak nga rodan, tamapanak gumatang. Mayat data ta fresh, Mare. Kun, makasigurado tayo, anadalos tinagapuan na. Naku nampay Mare. Ayan man ang ti jacket ko, Victor Lakay. Na, dayta na yaw. Di mo makita dayta? Ha? Ay nawaw. Ay, aywan gayam, pasensya kan. Sa dino ti papanamaya. At dalabiit mapan ko alaan iti ayandaan ti minda. Anya manan? Pangrapyan ta ah. Nagpartida ka no iti baboy, kat adda pa'y 5 kilos nga extra. Gatangag ti 2 kilo. Mayat dayjay ama isigang, nang runa pa'y ita tamatutudo. At pagbayad mo. Ha? Utangag pa'y lang ang alakay. Awan mo ti cash on hand ko. Sus. Alaam da ito isang aribo. Dahil tatitangdan ko. Bayadam, ta nakababain mat na utangam manang. 2 kilo ti gatangam, lusay. Unanti, di yumat imbagbag ang agparti kayo gayam. Una, ta-order mo't amin noon. At dala ang 5 kilos nga extra. Taada tinangi cancel iti order na kuma. Inton sumaruno, baga andak tumatanti. Ay uwan, agparti kami manan inton sumaruno a bulan. Mangi-reserve kayo manan iti 2 kilo para kanyak, anti. Okay, ilis tayo asigod tapno di yung malipatan. Ayun. Sige, mabit lang nga raw tala at ti 2 kilo agat-gatangam. At iti bayad ko, ante. Tapno maitadjumat lang ti sukli. Agrubuata ka, Adelfa anak ka. Mabit man laang tatang. Nay, ada ka diti ibilin mo anak ka. Pag naanyaw, iti ayan kadidaan ti minda. Ay saan? Iti shortcut tapno nabibiit ang makadano na kiti papanak. Ay, okay nga raw tatang. Ipawit kung tulaangan kini Marilu si tibayat ti baboy ni Antiminda. Napansa mo ti jay garden daytay. Nakita ka lima ba si ti parangan tayaw? Sakto tatang. Padaanak no lumabas iti paraangan tayo. Ipawit ko kinkwana, ta isunti mangidagas kin Antiminda. No agpasintro lakit di ah. Sa ludsudem pa'y tapno makasigurado ka. Nakababain mo't no saan mo't gayam nga agpasentraw kat ipawit mo pa'y laang tibayad mo. Wan tatang, di kay madanagan. Nalakamot kit di akasarsarita day di ako marek. Lumabas ak, Mari Adelfa. Mabit man laang Mariluse. Itay pa'y apat padaanan ka. Apay ka di, Mare. Ada ka di trabaho minton bigat ijay sintro maray. Adda, Mare. Siyak ti agbantay iti pwesto ti kapsat ko inton bigat. Ngamdo nga oras laang. Ay no kasta nga rod, ipawit ko hang ka ti bayad ti karnit baboy nga inutang ko kin Antiminda. Aywan na, Mare. Awan parikot dit na. Agyaman aklaunay maray. Ited muntukin kwa na dayto nga envelope maray. Anadam ta kwarta ti linaon na dayta. Wan, Mare. Di ka madanagan. Siyak ti makaam mo. Ay nawaw, apay nga ita ka lang nga simangpet si Kalusi. Kwa ngamin, Victor Lakay. Anya? Di ko nam kanya kat 2 oras laeng nga agbantay ka ije palengke. Itay alas 11 kumapay nga adda ka ditoy, Lucy. Anyat orasan ngay? Alas 5 iti malam. Italaan ti sasangpet mo. Di magasak ngamin iti ayan dagiti kukumarek, Lakay. Di mo ibaga anak isugal ka manan. Kinapudno na, nakiay-ayamak, Lakay. Oh, diin sugal mo ti inted ni Manang atangdan mo? Awan nga ruden, naabak kak, Lakay. Ay, nawaw ti kasta. No inggatang mo kuma iti bangos, di adda ko matinaimas asidaan ta. Di naksermunan, Alakay. Nalpas mo't laangan, naabak akon. Saan mo't ang maisubli day chay? Ay na, po aya. Sakit ti ulo mo't akanayon ti ipapay mo.
Kumusta kayo, Auntie Minda? Nasaya at latamot adil panakaw. Itala ang anakita ka manon. Makabulan na di ka nakita. Nabisi ak ngamin, Antay. Ay gayam. Kasano nga iji bayad ti karni nga inalam ide nakaw. Makabulan ng tinapalapas. Nabayagan na sindayo day jay nga maging gaita di pa'y nabayadan. Ay nawaw, apay sa anak payla ang anakabayad iti lista, Amantay? Kuwan mo nakaw. Awan mo tiinginyag mo abayad mo. Titulagan kat makalawas laang ti utang mo. Adatiin pawit ko kin Mari Lucy, Antay. Kano pa'y? Nabayagan da jay, Antay. Na, awan mo tiintad ni Lucy kanya. Ay nawaw, amangan mo't no imbulsa na ti bayad ko kumantay. Makapa-stress mo day ta Lucy, tatang. Ay nawaw, apay ni Lucy anak ko. Di na mo gayam intud kan Auntie Minda ti bayad ti karni nga inutang ko. Na, kitno iti pa'y napalabas abulan day kay. Day ta nga raw, tatang. Kunamo ni Auntie Ajak pa'y nakabayad. Ay, di mo imbagaya nga impawit mo iti kumarem. Isu ti imbagak itay, tatang. Nasken ang makasaritak day ta Lucy. Di magas ka kuman na itayan da itay. Awan ti tao di ta balay da itay, limabasak. Ay narigat ti kasta. Si kapay kit di ati mapasubaw. Wan nga raw, tatang. Pasubo mo't day ta Mari Lucy. Mangipaspasubo ka mo, Mari Lucy. Ay nawaw, mangipaspasubo mo't asasawom si Kadelfa. Kuna man no inted mo ti bayad ti karni nga utang ko kin Auntie Minda. Ha? Kinasarita nak ni Auntie Minda itay. Awang kano ti inyawat mo kin kuana. Ay, mare. Kastoy ngamin. Idi impaw it mo jay kwarta. Anya ti rason mau. Narugrug ko, mare. Naregreg ta rupam. Pasano ang maregreg ka naka-envelope day jay. Hindi ka madanagan, mare. Bayadak to. Siyak timang bayad iti utang mo kini Auntie Minda. Ay wun arum bang laang maray. Siyak pa'y laang mati pasubo maray. Talaga ka mo, Chika Lucy? Apay ka di manan lakay. Pangaasim ka di tadi ka agungag. Agraman ti kwarta nga impaw iti kumarim ken ka, napanmukit diin sugal? Kasanuan na amwam lakay. Kasanuan na amwam nga insugal ko ti kwarta. Nagsarita kami ken kumarim itay. Ket malagip ko anapan ka nakisugal kadagiti kumarim idi napalabas abulan. Amuklatan a kwarta ti kumarim ti daduma nga impaabak mo ijay. Ay, kwa lakay. Pangalaam nga yan iti bayad mo kini Auntie Minda. Ay, kat umutangak ton iti lending lakay. Dahi tangamin, naturod ka amapan mangisugal iti saan mo mat a kwarta. Ay nawaw! Ayan na nga, iti bayad ni Adelfa nga impaw itnakan ka, Lucy. Ay, kwa, pasensya kayon, ante. Nangip-ipanam iti kwarta. Isyak to timang bayad inton umay alawas, ante. Urayik laang nga agrilis kami iti lending. Apay nga may na di mo inyo gadagaws. Kamalik day, ante. Nailawlaw anak. Ay, ipasubom ti kumarim iti kastagar aramidam. Pasensya kayo manan, ante. Basol ko no apay asaan ang nakabayad ni Mari Minda iti aldaw ang nagtulagan nyo. Dala, uraya ka. Siguradwam laang ang maitid mo inton umay alawas, Lucy. Wan, ante. Sigurado day ta. Nag-release kayo ka din, bakit? Marilisan kami pa'y laang italakay. Kita amangan no isugal mo man ti utang nga makwarta. Saan lakay? Ibayad ko kan Auntie Minda day ang kwarta. Rumbang laang Nabulanan ng day nga utang. No apay mo't adi mo nalaglagip. Nalipatak nga rod lakay. Iti kinabayag na kat naawan iti panunot ko. Hay, imbes ajak kaya ti umutang iti lending kat napilitan akon. Makisugal ka manan. Saanan lakay? Jakon kaya. Agsagana ka nga rodan no marilisan kayo ita. Idiretso mo ngamin nga ibayad ken Auntie Minda.
tapno malpasan day tanga utang. At tibayad ti utang ni Mari Adelfa, ang timinda. Nasaya at tainyag mo matlaangan. Pasensya kayon, anti. Enton maminsan, di ka agbalin nga agraraman, Anya? Di mo gastusan ti kwarta, asan mo matako kwa? Nakabayad akmatan, anti. Apay kastapay laang mati bagayo kanyak. Gapaw tasan anasaya ati kasjeng naramid mo. Naimbaglaangan tasaan ko pinagsasawan ni Adelfa. Amok akam malik dayjay, anti. Talaga akam malim dayjay. Iso asika ti pagsasawa. Agbalbaliw kan. No adda ti impaw itdaken ka, di mo isugal. Di mo ipasubo ti padamataaw. Nawatap. Nakita ang naggapon ni Marilosi diti balayo itay ang timinda. Nag-release da kanon iti lindeng. Binayadan na ka diti utang kaw. Wan, nalpasan na kaw. Binagbaga akpay itay api man. Ay, husto lang antay. Tapno malawlawagan ti panunot na. Nasakit to pa'y ti panagkita na kanya kitay. Tinapatag kat nakaamiris antay. Sapay la kumaa. Damag ko kat insugal na gayam ti kwarta nga impaw itmaw. Wan nga rod antay. Isumot lang ti istorya nila kay na. Ay, piman mo't ni Lucy. Ang pagyamanan lata, ta sinukatan na ti kwartam nga insugal na. Barang agnakamatan na yataaw. Ni, inayadong mo't nga irikap diri daw, Lucy. Agburburak ti darak iti dayjay abakot. Sino manan ayate kaungot mo? Dayjay aminda, binayadak lang aruden ti utang ko. Nagadupay lang ngay bagbagana. Apay, anya ayating magbagana. Sandak to pa'y pinagsasawan ni Mari Adelfa kasjay. Anya nga min ayati imbagana. Ay basta nagaduti sa una kanya. No sinermonan da ka, saan kumamot nga agsakit tinakam mo Bakit? Asino ti saan masakitan no kasdilaang? Ang mga no na-stress mat ni Antiminda iti kauuray na iti bayad a ginastos mo. Iso akasta napudot ti ulo na. No anya ti bagbagada, di kan sumungbat bakit. Denggem laangan, tamo mat. Basol mo matlaang no apay anapudot ti ulo daken ka. Lakay. Maudi ko man day ta bakit? Diyak kayaten maulit manen day ta nga isyo. Wala kay. First and last day jay. Jakon kayat amanayunan pa'y ti utang ko iti lending. Ay, nawaw! Liklikam ti agaramid iti may kaniwas. Nang runa no amumat apakay rubuan ti padam a tao. Narigrigat to ngamin no si kanto ti sidiran na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Pasensya kan anak kaong. Ay nawaw, awan matibasol yung kanyak na Estela. Ay, siyak nga rudan ti mabain kan ka. Kasanuma nga main, nagtangkan ti ulo ni tatambi daol. Isupay kit din ti mangisungsong kanila kay mau iti bisyaw.
Awan ti basol yun, nana. Di kay madanagan, ta saan kaya kagura? Ay, oray anya akin na istrikto pa'y ti aramideg ka ni tatam. Hawan, talagaan natanggan ti ulo day jay alakay. Tijak pa'y kayat, ikalintagan na ti dakes nga aramid da. Amangan kanuno mga bakda iti milyones. Tada kanu nga rod premyaw kadagijay nga arak no matsyambaan da. Kastamat lang ti kuna nila kay kunana. Iso nga agul-uli magkaklaangan no kasta nga agawid anabartag. Urayan da siguro nga darik naan da sa dagnakam. Itaman pa bakag. Tiyan niya manan. Itaman pa di ka nagungad. Ay nawaw, uray ungtan ka, awan tumetlat mapasamak. Nangamong ka matin aramidam ti kayat mo. Ay, dahil takot ti kayat ko kin ka bakag. Nalaka ka akasarsarita. Ngam no agsakit ka, awan ti bibiyang ko. Sana siyak ti pagparikutam, Anya kalakit di mo tin bakit. Sa anak ngagsakit, amangan kit di kunak no makatsamba kami ka ni Tata Milol. Anya ti matsyambaan niyo? Ti grand prize mabit lang, tay pakita kin ka ti prueba nga damanin mamartag anangabak itilugan. Mabit lang Aging gaita? Namnamaan niyo mat ang mga bak kayo? Anyat amo tayo ngay. Amangan no iso ti bumaknangan tayo bakit. Hindi ka madanagan. Numangabak kami. Addan tubingay mo. Ay! Diyak amukan ka, Rolando! Hello, Nanang. Si kakadiday ta, pasita anak ka. Wen, Nanang. Nabati ni Rolando ti cellphone na. Sa dino ti ayan day ta Rolando katrabein. Diyak amo, Nanang. Rimwar, kat sana nagpakpakada. Anya? Naumak matan amang bagbagakan kwa na. Iso abinaybay aklatan. Lakay matan. Amunan ti husto kan saan. Anya kami nun ti basapul yun, Nanang. Aga bruda ni Manang yu Silvia, katawan kadwak dito'y balay. No okay laang kumakan ka, kat agnaedak kumapay di ta balay yaw. Agsakit aktukit day no awan ti kadwak dito'y balay. Ay nawaw, okay lang kanyak, Nanang. Umay kayo lat na. Tapno makita yung matlaang ti aramidan ti anak yun, Nanang. I-text yun no kaano, tapno amukmat. Imawag ni Nanang itay awan kalakay. Anya timbaga na. Agnaed ka no, dito'y balay. Anya? Ay nawaw, apay akas na ti reaksyon mo. Kasla di mo mat kayat nga agnaed ni Nanang mo dito'y balay. Ay, sana kasta bakit? Anya nga rod ngay. Awan matkat de. Hanggang apayamot ngay manugot ka nga agnaed diti balay. Matuloy ka no nga rod ti panagabrod ni Manang Silvia. Awan ti kadwa na ija balay. Uno, adda ka di pagbut-but nga, iso akas ta ti reaksyon mo. Ay, awan. Anya ko matipagbut nga ngay no bilang kat nanang ko na ita. Apay adi ka pa'y la rumwar di ta, Rolando. Rumwar kan atag sasango tayo amangan. Pumunang kayo namangan. Ay nawaw, umay kakit din. Bayam no di na kayat ti sumangu anak ko. Umuna talatan. Mangan tumot ano mabising. O sige, ramanan yu man no naimas matlang tinlutok apag sasangwan tayo, Nanang. Ay na. Kamaudyanan na. Maramanak manen ti luto ti kakaiso na amanugang ko. Adutin na po'y tayo, Nanang. Mangan kay lataging gaakayat yo. Adda papanak, Stella bakit? Ay nawaw, sa dino man ti papanam si kami, Dol. Iti ayan lang iti kumparik Kita ama, amangan no ayabang manan ni Rolando. Agbain kamot ka ni misis na. Saan nga iti ayan ni Rolando, ti papanak? Sigurado lang, tadamat laang ni Nanang Dadita. Lukas ta, adda ni Mariville manita. Wan, katidamag ko, di ta kanumatan nga agnaad. Aya, Aganad ka lang. Amangan no iso ti maranaam di ta balayda. Istrikto day jay tapno am mumlaan. Nasapan samot manen ni Rolando iti gardinyo anak ko.
Wan taamo na nga da kayo nanang. Amangan kunak no nakaamiris muton. Saan tayo sigurado? Ngamin, saan mo't akas ta idiawan kayo pa'y dito'y balay? Day ta agbartek tiar aramidan day di kanitata midol. Inton mahang-over, saanan at tumulong iti trabaho. Ha? Padasan na lang aramidan day takabayatan ti kaadak ditaw. Talaga ang makangag day tataw. Agin gagagat manen ata da kayo nanang. Kabutang na kayo. Talaga nga istrikto ak no may papan iti kakastabanag anak ko. Ammo ni Rolando dayta, tasipod pa'y ubing da kat istrikto akaw. Iso asika, agbalin ka mo ngamin nga istrikto, tapno saan nga agpatangken nila kay mo. Rumarak pa nanang. Kasangsangpet mo lang rumwar ka manan. Adala mapan ko sa lubsudan iti kumpare. Ijay, Di ta lang nanang. Di ta kabangibang nga barangay. siguradom lang nga agawid ka adagaws. Wan ka di. Di kay madanagan. Agawid ak tumot la adagos. Sikabot gaya, marulan daw. Ada ginatang ko pagsangwan tatatamidol. Ay nawaw. Dayta ka, ti kayat ko ken ka. Naimbag ta na panunot mo ti imay. Talo alawas samit na santa nagsyat. Siyak ko mati mapan iti ayan yaw. Ang nadamag kaw nga dakano ni nanang mo ijay. Adang ang paiso tata. Ang impilit ko ti imay. Siyak ton ti makamong agrason ken kwa na. Ay, siyak ba ti makamong agrason ken ni nanam nga estila. Sige, rugyan ta nga rurun tagsyat tata. Sige tugaw ka ta mangala iti pulutan ta. Rabeeng, ngam di pa'y laagawid day di Rolando. No sa di numan nga tan at tinapanan na. Anya timbaga na kada kayo sakbay apimanaw nanang. Adda ka no saludsudan na iti kumpare na. Sigurado ang nagdiretso iti ayan datata midol nanang. Anya? Mabiit lang tawagak ni Nanay Stella. Saludsudak no adda ijay. Hello, Nanay Stella. Ay, naimbaga rabim nakaong. Adda manan ditaw nilakay mau. Kunak tumat. Dita tinapanan na. Itay pa'y alas 5 iti malam ngang sasyat da. Ay, pauwi ka din. Unay bagaan yung agawidan, saan tumatlang agtong palday tanana. Sige, agpakada akon. At least, amumi ka ni nanang adita tinagturungan na. Talaga nga ulbud day jay atao ah. No siyak, nanang. Nairwama kun. Pauna yan. Masapul gayam manen ang madisiplina day jay atao. Ay, may busan ti pulutan ta tamidol. Ay, sana pa-record na italo lang daw. Ano pa iti adobo ang nabate iti kusina. Mga no makaungat ni Nana Estela no irwaryo amin. Ay, apay ko mga gungat. Katsak matigim matang. Gumatang talangan iti chichirya di tatersina tata. Ay nawaw, sana amangan ko naknori ka maninag subulay. Ni tataman. Maray nakta, mangirwara kiti pulutan ta. Agawan nyo nga ron tara. Di ka pumampanaw ah. Uy, basta agawan nyo mat nga raon. Anya manantiar aramidam si kamidol. Naibaws ti pulutan bikan ni Rolando bakit? Kahit, Ay nawaw, mangirwarak manin ah. ay unay ka nalaklakayan. Imbis abagbaga ni Rolando. Saan may, tasika ka di ti mangisungsong ken kwa na iti bisyaw. Awan pa nga raw ti swerte may bakit. Nalipatam ka day, ti mamartal ka na nga bak iti lugan. Tay nakita tay ti pisbak. Agingga ka di takit namnamaam ang mga bakkamay. Ayan, anya tamo kayo ngay. Ang mga numatsambaan mi multi 1 million iti arak agatangan may. O day,
instant milyonaryo tabak. Ay na, midol aya. Di mo man amo ti lawlawatan. Mano abuti ti arak ti ininom yaw. Ngam aging gaita, awampay mo pangabak yaw. Uray piso la kumano isaw. Kontrol mamatangiwat mo bakit? Ang mga mangliro lang daw katagbutang ka. Nasaysaya at kit di tapno agawid matan. Imawag ni bakit na itay. Ay, oray pa agtawag na. No di na kaya tiyagawad. At ang araw, maramilan da. Naimbaga bigat mo, pasita anak ko. Kastamat kada kayo, nanang. Ni Rolando ngay, saan pa'y anak ka rieng? Saan nagawid idirabiin, nanang? Ay nawaw, naturog itinagiinuman da. Nalabit akastaan, nanang. Ang mga nabartak damanan kanitatami doon. Ay talaga aday jay atao. Tangken ulo nga rod, nanang. Agawid lang talaga pagsasawak. Dilagbain mo't kan kang asawa na. Ni Rolando pa'y ti kunayo, nanang. Awan ti baba inday jay kanyak. Ay nawaw. Nasaya at magtanagawid kan loko. Ay, nawaw. Ada kayo mo't gayam di tananang. Sa dinaw tinagturogam, itinagiinuman nyo matlaang. Wala na. Itayan datatami doon. Saan mo't siguro ada kas tiag bartek nanang. Sa may sayang ngamin ti oportunidad. Oportunidad? Oy, di ka din nakita ti viral a post iti Facebook? Adda ka nung nangabak iti lugan. Anyat amo tayo nga. Ang mga matsyambaan mi mo ti 1 million a premyo. Day tati paglaingam, ti agrason. Oportunidad mo't asasawam dita. Ala, agpeles ka ta sumurot ka kun bakit mo ijay garteng. Ni, aginanak pa imot anang. Diyak ka ba lang trabaho no kastilang. Kundi nung ka, inton kwan di kag trabaho. Ay sana mabalinti kasla. Ala, agpeles ka ta sumurot ta kun bakit mo. Kadwaan ka. Tamangan do sa bali manan ti pagturungan. Amom nga do ti trabaho yo. Taarak pa'y lang, tinapan mo sinang sangaw. Agawam ti magna, anyat urasan. Diyak ka ba lang trabaho nana. Maululawak. Amumot gayam adi mo kabailan ti agtrabaho, no adda ti hangover mo, agbartag ka pa'y lang. Kas ano nga rin no kilata matumba ki jagat may tugtugak. Di awanan. Ay agulimag ka man dita, saan asyak tiras rasunam? Agawa amkit di ti magna, ta iso pa'y ti maitulong takon bakit mo. Linanang mo. Talaga ka di nga awan asiyo kanyak. Nukas talaang ti aramid mo, saanak amaasyan kan ka. Kitaan nyo ni Rolando, nanang. Pasla ka kasing agtrabaho. Ay nawaw, apay kumaamaasyan ka kan kwa na. Marigatan pa yan na mangingato iti gabi yun, nanang. Ano san na asino nga min tinangibaga nga agbartag? Ibaglangan ata da kayo. At least, agbutang nila kay ko. No siyak lang, saan amabalinti kasta kanya? Saan ko ida pinadakkel nga irresponsablay? Sa bagay matkit diya, nanang. Ni, Diyak matin makita ti asawak, nanang. Ay nawaw, awan mo agpaisaw. Na, sa dino ngayon tinagturungan na. Ay, agure kayo. Isusamad dyan nakatugaw dyan po unti kayo. Ay nawaw, saan pa'y analpaster aramidan nang aginanaki din? Rolando! Umay ka man ditaoy! Asino tinangibagakan ka amabalin mo ti aginana, ha? Talaga ajak ka ba lang trabaho itananang. Ay nawaw, agbartag ka sa kaagrason adi mo ka ba ti agtrabaho? Nanang. Pangasim saan asyak ti pagpungpung tutem Rolando? Ha? Gaputan na sing po ni bakit mo? Kasta ter aramidam? Di nakmat bukawan na kastaan nanang. Lakaya ka un. Oray lakay ka no kasta ti aramid mo. Disiplinaan ka talaga. Ha? Daytay nung ti amam,
Hinto nagsakit ka, da kami mo lang tikasay. Ay, nawaw ka! Sana na maulit, nanang. Last day to yun. Promise. Agsat naman ay nulan daw. Paspay lang, tata. Ay, nawaw. Itaban pa'y. Isardeng konti pa naging inom ko. Saan tapay ang nga bakit 1 million? Diya kung namnamaan na matsyambaan tati 1 million na premyo, tata. Ha? Diya kayat ni maungtan. Isungag sing-sing puta kon. Da kayo, isardeng yung mutan ti panagin inom nyo. Iti kasta, awan pagsakitan ti ulo ni Nana Estela. Ah, husto ni Nanang. No adday bagada, dumngeg tayo. Tano agsakit tayo, da tayo matlaan ti kaasi. Ay, nawaw! No bagbagaan da ka ti kapamilyam, dumngag ka. Agyaman ka pa ikit di. Taada ti pamilyam amang ilintag iti bidot nga aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, padganmi, adumdumngag. Paglinglingayan, kabayatan, tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti ko nam nga ibagam, nardulakay? Masapol nga general cleaning tayo manan, tanay, matutudo manan. Inbagam ka diti planom kadagiti padam nga opisyal? Wain, 1 representative per household. Ibagayo kadagiti kalugaran atap no amuda lakay. Kaano ti schedule ti general cleaning aya? Intun Sabado, bakit? No kasta nga rod, ag-announce kayo tapno amuda. Tapno di damas daaw inton Sabado. Wain, bakit? Tumulong kan tumat lang. Aywan gayam, ada ka di maitad agunggo na dagiti agdalos. Adda, di mo ipakpakam mo nga da maited. Ta makita no sino tinaayat at tumulong. Adaman wano awan ti kungkuna a maited kadakwada. Nasabat ko ni Kapitan ni Tadala ni tay, kat naibaga na nga da kano maangay a general cleaning inton Sabado. 1 representative per household kano. Ne, mayat ano kasta? Nabayag man ang piman nga awan nagdalos. Kat, asino nga iti maki-general cleaning kada talakay? Si kalat ako man amumot nga da trabaho. Adda nga ta itad da agun-guna dagiti agdalos? Naita ti jakam mo. Adda kumamot tapno saan asayang ti bannog? Kasano ko maasayang ti bannog kat para matitipagimbagan tintiro a barangay na ita general cleaning. May mayat lataan no adamat itad da akwarta lakay. Tapno ganado mat ada taong agdalos. Ay nawaw, madi ti kasta bakit. Adaman kan awan itad da, makidalos kalat ta tapno awan riri. Pudno ka day nanatikleng? Ay nawaw, ti anya loyda, kumplito mo ta. Pudno ka day nga agdalos tayo manan? Awan, inton Sabado. Anya nga iti kunada nana? Adda ka di itad da agun-guna tayo nga agdalos? Kas kumay ti kwarta, wano groceries. Awan mo imbaga ni Kapitan. No kasta, awan gayam itad da? Day tati Jack sigurado, mabainak mo nga agsaludsod. Saludsudak nga ron ni Evelyn, tapno amok no adda nga tawon no awan. Wen, isulaangan ti pagsaludsodam. Asawa na ni Kapitan, iso asigurado nga updated day jay. Anya ti gagaram, Mariloyda.
Ada ko makayat ko asaludsodan kin ka, may papan iti general cleaning inton Sabado, Mare Evelyn. Anya dayta, maray. Ada ka di gunguna, dagiti agdalos? Anya? No adda, ti itad ti barangay agunguna, dagiti agdalos, tapno amumimot kuma. Ay, Jack sigurado no addawin no awan. Urayan tayo ti ibagada ah. Ay nawaw, apay ngay, dapat sinaludsod mo kuma nila kay mo. Ay, kwa. Awan mo't tinadakdakamat na. Kaya't naasawan day ta, saan asigurado no adda ti payout may. Ang mga no free service manan ti panagdalos may. Addaman wenno awan, may mayatlat ta no tumulong tayo. Tapara matlaang day ta iti pagimbagan tayo abu marangay, mare. Makitan tuman, Maray. Umay kanto amare, tapno adda kadwami nga agdalos. Anya ti kunamba kay, imay niloy na dito balay itay. Wen lakay, imay na sinaludsod no adda kano ti payout dagiti agdalos. Ay nawaw, anya nga, tinsungpat mo kankwana. Jack sigurado kunak ah. Saan pa yan alpas tindalos tayo ng payout ang dagos ti salsaludsudan naman? Ammo pay man iti dayja babae lakay. Sala aggaget no adda maawat na akwarta. Day, tatijak kayat ka dagiti da duma kalugaran. Masapul nga da maawat da sana tumulong. Isu nga husto laeng asaan tay nga inbagbaga ti maipapan iti payout lakay. Wana, tapno makita no asino dagiti adda puso na atumulong nga uray awan maite dagunggunada. Barang agbaliw ti kapanunutan dayja aloyda ket makidalos tumot laeng. Anyat orasan ba kay? Agalas 7 Nagpartak ti oras Agrubwata nga rodan. Agsagana kamatayin. Damag ko kat alas 8 nga agrugi ti panagdalos yaw. Wen. Imbatik ti may sa akumpay tayo sa ti aramatan. Mangalakan to iti cleaning tools mo. Okay. Makitan tuman no gumagetak lakay. Ay nawaw, makidalos ka tapno damot representative tayo. Kasano no di ka makidalos kat labasan dalang ti paraangan. Di datan tulangan ti karuruot ti arubayan na. Numayat tirik nak inton madamdama, mapanak to. Danag mo na ya. Da kayo matgayam day ta na natikleng. Nakasaga nakakadin, Loida. Agrubwatan, tapno saan ta amala daw. Ay, kwa, nana. Pasensya, sa anak ang makidalos. Ay nawaw, apay ngay. Madmadi nga mintiriknak, nana. Nasakit ti ulok. Kan mariknak ang maululawak. Diyak kabalan ti agdalos no kastoy laang, nana. Sayang may. Uwan nga rod, nana. Nairanapay mo't apa nagdadalos ita. Agpatuloy nga road no di ka mapan. Oh, sige, nana. Agan-anad kayo matijay. No, saludsodan nakto ni Kapitan, ibagayo ang maditiriknak. Wen, inakaw. Naimbag ko namta nakalusutak. Uto-uto matgayam day taan nanatikleng. Agrubwata kon lakay. Ti attendance sheet. Adda dito'y bag ko. Sigurado mailista amin ang iti tumulong. Tapno amumin no asino ti ag-payout. Wen lakay, siyak ti makaamo. No saludsudan da, ibagam ka iti kabaranggayan tayo nga da meeting mi ita. Tulungan kay tulat ta no malpas ti meeting mi. Siya kunti mang ipalawag kadakwada lakay. Sigurado ak ang maawatan daday ta. Naimbag abigat yun na natikling. Kasta making kaibilain. Ti kaaruba yung ay nana. Saan nga imay? Saan ka di makidalos? Niloyda ka di tidakda ka matem? Wala na. Ay, saan ama ka umay niloyda tama di ka na utirik nana. Anya? Jak amaw no pudno ang masakit day jay wino rason na laang. Ang mga no na dismaya tawan ti payout ang maawat yo. Narigat ti agsasao ngam amok aday tam laang ti may sa ama kagapaw. Siyang kadamag na ngamen no ada ti payout ang maawat dagiti agdalaws. Una yan day ta kaaruba yun nana. Sala aggagat no ada ti kwarta ama itad. At to'y tilistaan dagiti nakidalos lakay. Ay nawaw, dahito ilaan. Wen lakay. Kagudwalang ti attendance sheet tinasuratan. Basit kayo matgaya managdalos.
Adu nga ruti saan nga imay lakay. Agraman ni Mariloida, awan mo laeng. Oo na yun. No naibaga siguro nga da payout na kitag dalos. Sigurado anapon no ti attendance sityo. Amangan ko na no back to back pa eh. Di bali alakay, nalpas mati trabaho mi. Isu na laeng ta nag-overtime kami piman. Ayan yan ti kastang ugali da. Di da pang panunutan para matlangin ti pagimbagan tayo amin. Bayam idala kay, choice da dayta. Tinapatag, adalat tamot piman dagiti na ayat at imulong. Dagiti la ang nakalista iti daytang attendance sheet ti deserving ang makaawat iti payout lakay. Ay boy, dahita ang listaan ngagpaiso ti pagibasaran me no asino ti ag-payout. Kunak man no nakidalos ka, Loida, bakit? Sa anak anatuloy lakay. Ay nawaw. Apay nga ipiman. Maditiriknak iso anaturo kaklangan. Asino nga ti representative tayo no kastalaan. Nalpas matan ti dalos. Wana nga nag-overtime da kanumot itay. Kaaw-awid dalaan. Ay talaga akas taa. Nakababain mo't ka ni Kapitan. Asino nga'y kumatibanban no gandagay tao. Isumat lang nga awan ti payout. Dahita payout mo't yad da dita utik mo. No kakasta abanag, mangted da kumamat iti payout, ta saan mat analaka ti agdalos. Rupat payout ka talaga. Kumusta ngay lakay? Ada ka din ti payout dagiti nakidalos? Adan bakit? Kontakem dagiti kalugaran tayo ang nakidalos. Ka mapandaalan ti payout da. Kaano? Kansa din no lakay? Ija barangay hulatan. Alas 8 ti agsapain tunbigat. O sige, kontakak nga ron ida. Woy, bakit? Dagiti nagdalos lang ta isudat ti aday ti master's list ti barangay. Abangan no into madamdama, andamanan agpilpila dita asaan anak idalos. Siyak ti makaamo lakay. Agkapi ka pa'y ibilay. Agyaman naklaunay nana. Anya nga minanti ko nam itay. Ada ti payout may. Wana na. Ay nawaw. Payout itay. Payout dagiti nagagat anak idalos nana. Ay nawaw. Ada magayan ti payout. Adda nana. Naisikreto laeng tapno makita no asino dagiti si pupuso at tumulong. Alas 8 inton bigat ti payout nana. Ije barangay hulmat laeng. At tuyan tin pagatang mo, Robin lakay. Awatan, ta dapay papanak. Ay nawaw, kaslag dardaras kamat bakit? Nakitak ngamin nga adu ti nakapila iti barangay hall. Okay, Amangan kunak no pagsayaatan day jay lakay. Amangan no pagsayaatan ti pilpilaan da. hindi mo padpadasan ti mapan makipila ijay bakit? Ipadas ko laang mat ti makipila. Amangan no kwarta ti pilpilaan day jay lakay. Nawan ti imbagadakin ka, di ka mapmapan, nakababain mo. Amangan no nalipatan dala ngayon baga kanyak. Di da kan tamapanak iti barangay hall. Kita ampay tin na po nga ilutlutok. Amangan no maksad. Naa, kita amno asino ti nakapila lakay. Ijay, Tay nakabado iti nalabaga. ay nawaw, limot loy da ijay. Apayan nakipila ijay. Jakman amo. Awan mo't nagan na iti master's list. Nakita na siguro dagiti tattao ang nakapila, iso nga imay met. Una yan na ita babae. No pagsayaatan adisto. Ngam na adda maaramid may samot na mapukpukaw. Kasaritak kadila kay. Saanan, bayam tagpila dita. Agungat daytaan, no awan ti maawat na lakay. Da kamin to tagsarita bakit. Sana mabalin ti kasta nga raramidan na. Unfairmet piman kanang iti kabarangayan tayo anagagat ken alisto at tumultulong. Mano nga itinaawat mo na natikleng. 2,500. Isupay ama igatang iti bagas. Naimbag kayo pa'y. Ada naawat yaw. Siya, pulos. Sayang lang ti oras ko ang nakipilpila. Awan kanumot nagan ko iti master's lace. Talaga nga awan tadi ka mo nakidalaws. Di damat ngamin inbaga nga dagayam ti payout. No ibagada nga da, tumulong ka nga ta. Ay kat syempre
Kwarta dayta, nana. No kasta, masapul nga adati kasukat ti bannog mo. Ay kat siyempre, nana. Ni Kapitan Manlangon ti kasarita. Anya tira aramidem dito opisina. Apay nga yakas jay, Kapitan. Saor kayo man. Ay nawaw, saor? Apay mo tanay baga masaor kami. At dagayam ti payout ang maawat dagiti agdalos, ngam di yung matinbagbaga. Uwen tadita amaamuan no asino dagiti ropat payout. Amom kaday, nasayang lang ti oras ko ang nagpilpila itay. Napabainanak pa iti sangwanan dagiti staff yaw. Taawan ka no, tinagan ko iti listaan. Talaga nga awan tinagan mo itilistaan. Ngamin, saan kamot anak idalos? Ay, basol yu no ape sa anak idalos. Inlimad yung amin nga da payout, Kapitan. Di mo ipadlaw ang payout lang ti pagalistuam si Kaloyda. Sana nasaya ti kasta. Siyak pa lang ti papasulam na ibagbagamot ka na kayo nga anda general cleaning tayo. No saan kayo nga imay? Choice yung matanday ta. Saan kay apilitan? Ngam pang-asiyo, tadi kay agreklamo no awan tinagan nyo itilistaan na itag payout. Ay, sayang lang ti oras ko ang nakipilpila lakay. Kung nagtumot ka, hindi ka mapan makipila. May samot day tang Evelyn. At dagayam ti payout kat inlimad na pailangmat. Nagtalakan ba kay nalpasan day ta? Anya pa lang ti isyom. Sayang nga raw, jay 2,500. No nakidalos ka kuma, di ada kumamot payout mo. Jak nga raw amo nga dagayam ti kasjay. No amok lang, di nakidalusak kumamot tan. Day takot. Masapol nga da bayad yaw sa kay agunay. Iso siguro nga inlimad ni Kapitan ti may papaniti payout Tapno makita no ang sino dagiti adda puso na tumulong iti barangay. Ay, maasarak ka talaga. Agbayin ka mamad. Si kapay lang ti adu ti reklamo na kat si kalangarudan ti saan na nakidalos. May saka matarupat payout. Masapol nga da payout saka agagat. Ay nawaw ti ugali akasta. Ay, nawaw! At daman, wenno awan ti itad ti barangay, no kabaalan tayo mat ti tumulong tayo latta. Nang runa, no para matlaang iti pagimbagan tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adda kano ti ayuda nga iti sikat a vlogger inton umay alawas Mari Julie. Ayan, Won, nga masapol nga ada ti sticker mo tapno makaawat ka. Adda mo message da iti group chat tayo a content creators. ay nawaw, pangalaan tayo ngay iti sticker, Mare. Adda kano iwaras da iti sentro no bigat Mare. Data ti mapan mangala iti stab para iti barangay tayo. Ay, wala, Mare. Kayat ko data. Masapsapa ta inton bigat iti kastaket adu ti maala ta Mare. Mapan mo lang dagiti pada ta a content creators. Ah? Ayun Libre ko naman. Naku nampay Mare. Nangina nga tati magatgatang ita. Ay, talaga Sige nga rod, Mare. Dagasin nakto nga rod ijay balay Wun Mare, basta agsagana ka.
Alas 6 iti agsapa ket agrubwatan. Narigat ti maibusan iti sticker mare. Agrubwata kon abel lakay. Ay no, bigbigatan. Sa dino ti papanam. Agpasentro kami kadagiti padak a content creators ita. Mapan kami mangala iti sticker tapno makaraman tayo met dito'y barangay tayo. Sticker ti. Sticker ti sikat a vlogger ah. Isu kano ti maipakita no adda iwaras da nga ayuda dito'y barangay tayo. Aya, Wen, isu amapan kami tapno addaman mo't maawat tayo. kitain nyo man tikas tayo ang mangiwaras Ang mga nuday tantuman nga sticker ti pagrugyan ti sana pagkikinawatan, bakit? Dipindi lat tamot ah. Agrubwata ko, tamasapol amasapa kami. Narigat ti maibusan. Oh, idulin nyo dagito nga sticker, nanang. 5 dayta. Di yu pukpukaway na. An-anuwag mo dagito nga sticker? Sticker mo ti vlogger daytoy. Talagang sticker ti vlogger dayta, nanang. Daytan to ti ipila yun no adda mangiwaras iti ayuda inton Martes. Ay nawaw, aga siman ti 5 nga sticker, Julay. Di yu pa'y kayat. Adun to ti maawat yung ayuda. Ang mga no adati saan ang makaawat. Adda pa'y nabati nga sticker ditoy. Isu ti iwaras mi ken Mari Rosa inton madamdama. Nakababain mo laang no 5 ti awatak ijay. Ay na, basta. No anya timbaga, isu ti aramidin nyo, nanang. Nagngina nga ta ti magat-gatang ita. Masapul nga agdiskarte tayo mo't Libre dayta ko naman. No kayat mo, di sikan ti makipila. Ay saan ang mabalin, nanang? Nakababain mo't iti daydi a vlogger No makita na nakapila ijay. No anya timbaga, isulatan ti aramidin nyo. Kumusta, Mari Rosa? Naiwaras mo ka din dagiti sticker. Wen mare, naibusan. Si Kangay. Uray siyak, Mare. Naibos mo ti sticker nga da kanya. Dakkel ti maitultulong tayo a content creators dito'y barangay tayo. Naku nampay, Mare. No saan agapo kada tayo a content creators, awan maawat dagita nga ayuda. Iso arong banglaang nga irespeto da tayo. Ay wana, saan na mabalin alabas-labasan da tayo laang dita. Kita man no irespeto nak dagiti tattao nga inikak iti sticker. Agsilpi taman kay digaya mare. Tapno addaman ipus ko iti Facebook ko. Masapul ang maamuan dagiti kabaranggayan tayo titulong nga aramiden tayo para kadakwada. Anya nga tadi sticker ang nadamag ko kula sa bakit? Anya nga sticker man ang data, puldo lakay. Sticker ka no, ti sikat a vlogger. No, gusto tinangag ko. Kaday ka no nga sticker ti maipila. Tayo so ti pagbasaranda no asinot may kan iti ayuda. Awan pa'y matinted da kada tayaw. Ano usan ti aguray bakit? Barang at tantumot iwaras da ta apektado tamot iti bagyaw. Asino ay ati agiwarwaras? Nagiti content creators ka no mag. Daro sa akin Julie, tinapanangala iti sticker para iti barangay tayo. Mala, urayan tang araw lakay. Ang mga nuaddan tumot iwaras da. Sa dino tinagapan nyo, nanakulasa. Ijay sintraw basang. Adala napan ko ginatang. Ay wun gayam. Pudno ka dijay nadamagmay. Adda ka numot iwarwaras yung nga sticker ti vlogger. Ay won, sticker ti claim stab no ada ti umay da iwaras nga ayuda nana. Inwaras yung ka dahin. Nalpaso na. Anya? Ay nawaw, idi pa'y may nga aldaw nga nangiwaras kami nana. Awanan ti sticker nga inigaman mi ta naiwaras mo't aminon. Ay, kastagayam. Won nana, da kami a content creators tinangital kanda iti sticker. Ngamin, amuda adakkel ti maitultulong mi dito'y barangay tayo. Ay, kat nasaya at dayta. Tapno adamot maramanan dagiti ka barangayan. Ay won nakunayo pa'y nana. Kumusta ngay, nanang? 5 kadimot lang tinaalam nga ayuda. May salaan. Ay, nawaw. Apay ngay, kat 5 nga sticker matiintad ko nga ipila yung.
Inted ko iti daduma di upat nga sticker. Ay nawaw, apay matakas tangay, iso nga rod alima ti inted ko kada kayo. Tapno maramanan mo ti daduma Ay wan gayam, ada nangeg ko asayang gusang maipapan kada kayaw. Anya asayang gusang nanang. Nakalaslas-tog kayo kanumot a content creators dito'y barangay tayaw. Kunamlan asino kayo kanung agsasaaw. Alisto kayo kanupay no ayuda ti saritaan. Naa, asino tinangibaga iti kasta nanang? Iso tinangeg ko a pagsasaritaan da kabayatan ti panagpila mi itay. Di mo nangeg ata busy kayo mat nga agpaspasikat iti sango itay. Ay nawaw, apay matakas tangay. Nalipatan dan samutan dagita ka barangayan. Ano saan aga po kada kami? Awan ayuda ang maawat da manipod iti dayjay a vlogger. Makitam dayta pa nagsasaaw. Kat punumat nanang. Iti panagkunayo ka de. Kat adda maawat yung ayuda no awan kami a content creator. Anya! Anya di ko na maibaga, Mari Julie? Adda ka numat agwarwaras adamag may papankada tayo a content creators, mare. Ay nawaw. Anya ka naman dayta? Nakalaslas-tog tayo ka no. Anya? Dayta ti pagsasaritaan da idi kalman, kabayatan ti panagpila da. Naglukon dagita at tao? Di da nga rod agpampanuno. Amangan mo, numaysa ni naanak ko lasa dita. Dayta ti jak mo, mare. Jakon sinaludsod, taamok nga agungot ni nanang. Kasaritak tuman, day di ananak ko lasa. Wan man, amo man no asino dagita a kontrabida, tapagsasawak man ida. Ha? Awanan bain dagita at tao? Isuda lang nga rudon tinairanod, kastada pa'y. Nangalaan damat iti kasta alaing da. Sa dino ti papanam, Rosa? Awan bibi ang mau. Ay nawa, di mo ibaga nga iti ayan ni nanakula sa ti papanam. Anya ko maitakang kano mapanak ijay. Saan nga amin amang ngagyo, kat masapul at tutupan nyo? Ay, saan ang mabalinti kasta kada kami? Amok ti may papaniti dayjay nga isyo. Kat no para kanya, pudnumat nga may. Anya? No agsasao kayo, kat kasla asino kayo akangatuan. Nasayag ka diti kasta nga ugali ti may sa self-proclaimed content creator? No asino man dagita asumanao, makita da talaga. Di mo nakita jepos ni Jaime akan ni nanakulasa. Anya timpos na? Adda tinangilik iti group chat yo a content creators. Agasam man di kasya pa nagsasauyo ken kumarin Julie. Sigurado amay samot dayjay anana kulasa. Inton sumaruno, di kay sumanao, nana. Ay nawaw, anyang ay tibasol ko kun karusa. Amok may sa kayo umat anarire. Ay, di ka maawatan. Agpada kayo iti kaanakam. Saan kailaang anaikan iti sticker? Nagadumot ta na sa uyaw. Ay, di kag sao iti kasta. Tamok nga awan basol kukun ka. Bagbagaan nyo di kaanakan nyo analaing nga agpost. Diyak amo tapos nga bagbagam. Imposible kayo umutang. No adaman ti mangagyo a reklamo may papan iti dayta nga ayuda. Kas kada sticker. Pagsasaritaan nyo iti nasayaat. Tama nga no adamot nagkurangan yaw. Kan ba isa, anyat pagpupudutam aya, kat dagiti amamuyo laeng mati inikan yaw. Naa, No agsasao kayo, kat kasla personal anagapo kada kayo ti ayuda. Uray amuyo nga sponsored mag. hay na, jak amon ti aramidok, mare. Ay, uray siyak nga ron, mare. Adumit ti agpupos may papan kada tayo a content creators. Self-proclaim kun kunada pa yun. No agsasao dagita at tao kat kaslaawan na ramananda. Ay, talaga a barangay dagiti nariri ti barangay tayo, mare. Naku nampay. Isuda lang nga rudin tinatulungan. Nagadupay sa uda. Tiyak kayan. Na-i-post ti pagsasaritaan tayo iti group chat tayo. Na-i-mensyonak pa yan iti Facebook post iti dayjay a Jaime. Nakababain nga rud. Gapo iti dayjay nga sticker. Datay umatan ti bida iti social media. Naku nampay, mare. No amok la akas ta ti mapasamak. Binukudan tay lakta kuman.
Awalag, dagiti kalugaran tayo mo na content creators ti starring diti lugar tayo itabakag. Wala tado mga minti madi asauda. Manulaang ti followers da ngem apaw nakalaslas tugdan. Uray iti Facebook, sikat damot laeng. Pagmong samad tagwarwara sa damag. Sigurado na ita. Iso nga uyawin ida dagiti kalugaran tayaw tanang atulaunay ti purwada. Oray numasabat ko ida, di tadalan. Di daan mo taglisay. Masapul nga isuda ti mailisyan. Content creators da kanong araw. Dakkel ti maitultulong da kada tayaw iso akasta. Di makkelen ti ulo da. Rosa, i-delete mo man timpos mo iti Facebook mo. Sana mabalin, Abel. Ay nawaw, agpada kayo kin kumarin Julie. Anya nga ro ti kayat dagita at tao, agul uli kami. Da kayo ti ayan ti bidot, iso arumbang laeng nga agpakumbaba kayo. Sana mabalin ti kasta kada kami. Nasayaat nga raw, ti kasta agalag ti may sa content creator. Saan kami nga agunget no amula ang dagita at tao ti pagluglugaranda. Ay nawaw, no inarami julaeng kumati husto. No inuwanas yu dagiti nga sticker ka dagiti agkasapulan, ken no di kay kumanang isawang iti makapasair, awan makagapo nga apaanda kayo. Talaga lang kit di ana isyu dagiti kalugaran tayo. Makamukay man langit. Di bale tada kayo mo ti may babayin. San mat asyak? Anya ti masapul mao Marilina. Awang makide marikulasa, kaya't kula ang ti umay makitambay dito'y balayaw. Ay nawaw, apay mo't maray. Dituyak pa'y tanapudot ti ulo ti anak ko. Sigurado asyak tumanan ti pagpupudutan na dayjay. Ni July maray. Wan, agparikot da nga raw ta isura ti starring iti Facebook. Kat no adda ka no mo't impos da. Wan ta edi na ipus da, bimales da. Nagadumot ti impus da iti Facebook da. Ti amo da siguro akit kanunungan dagiti kalugaran tayaw. Day talaang nga agpayso amaray. May mayat kumano nagpakumbabada. Naku nampay maray, ngam awan tahay pride damay. Manula ang ti followers da iti Facebook, ngam nay, nakalaslas tugdan. Nangataw ti panakita da iti bagbagida, kundi da aksiktaran ti bidot da. Ay, jakon amuno anya ti aramidak mare. Maistresa kun iti mapaspasama. Uray siyak nga rod, mare. No kas na amakit kita dakdag iti kalugaran tayo. Kas lakat katawaan da tilikliko dak. Agraman followers ta, mare. Apektado matan. Ay, wan nga rod mare. Kasano nga taday to yun? Jak mat amuno kasano, mare. Kasta una yan tibain ko. Mare, anya nga tano agtrabaho talaangan iti adayaw. Aywan anya. Awagak ti amamok ijay Manila. No addahay ring ijay, agpa-Manila tan. Jak la ang sigurado no palubusan nak nila kayo ko, mare. No siya, talaga nga agpa-Manila ak mare. Nagado ti kalugaran tayo agumurguran kanya. Agraman pada a content creator, kumuntrada mo tun. Imawag ti kasinsin kong agtrab-trabaho ijay Manila, nanang. Ay nawaw, anya ti imbaga na kang ka. Adda kanuhay ring ijay. Anya, Sumurotakan ko na, tagtrabaho ako ni Jay. ay nawaw, apay mo't a Manila adagaws. Nakababain nga minan dito lugar tayo, nanang. Maditi pa nagkita dagiti tattao kanya. Sika ano anya ti desisyon mo? Saan mo't a mabalin alapdan ka? No saan kumangamin akas di ti inaramid yo kin Rosa? Di mayat kuma, awang kuma ti parikot yu ita. Anya di nadamag ko, maray. Nagpa-Manila kanumot ni Julie nga anak mo. Wen marikulasa, ijay kanumutang ti pagtrabahuan na. Kunak man no di na kayat ijay. Napilitan laang dayjay maray. Kasta unay ngamin tibain na iti mapaspasamak diti lugar tayaw. At damo lang ngamin basol da. No apay ngamin adida nagpakumbaba.
Dayta nga rod maray. Narigat da ang mabagaan, iso adayta. Mailawlaw andan. Mala, bareng pagnakman nan ti kastaan na pasamak maray. Sapay la kuma amaray. Sapay la kuma, ta mapanunot na, tibidot na. Tapos saanan na maulit pa'y. Ay nawa, anya ti kunam rosa bakay? Mapanak iti ayan ti kasinsin ko. Apa ijay? Ijayak pa'y lang ang makipurdia ah. Asino nga rodon ti kadwa kang trabaho ija garden? Mangtandan ka pa'y lang ah. Nagpamanila mo ni Mari Julie. Saan mo't amabalin ang mabati ak dito'y ah. Nauman tilapayag ko iti dayta nga isyo. Da kayo mo't laeng tinangaramit iti pakaibabainan nyo. Ita, pumanaw kayo adwa dito lugar tayo? Wan ata nakababain nga rod. Nakapagdesisyon akon kat saanan nga agbaliw day talakay. No kayat mo, di ijay talatan nga agnaad. Sige lang. No siya, agbati ak ditoy, ta ditoy mo't ti ayan ti garden ko. Ay nawaw! No ammom asika ti adabidot wenno kamalina, di kan agsaupay. Di mon tutupan dagiti mangngeg mo, taamangan no sikapay ti mabainan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.